Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan isab kita balik si programa TV. Yan si Baby Umay. Murid kun ko ito na insyaallah subhanahu wa ta'ala mangadjian kita ang banme sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kung ito pinangadjianten yan hadinatun Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Ayman radhiyallahu ta'ala anha. Yan ang ipat Rasul sallallahu alaihi wasallam Ummu Ayman. Ummu Ayman ininen iyeru danganne taamban wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taamban wa amma Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bataan mater amma Rasulin Ummu Ayman taamban ni bataan ini si anak kandanin ku itu pakalete bang ini bang sine si Ummu Ayman pa Ummu Ayman aku pa ini alain kun barakah mian tawaris ku wa Rasul sallallahu alaihi wasallam si amma ne yan Abdullah si waktu ne haji Muhammad minahardika ku ne sarta pinailahan ku ne si bataan ne yan Zaid ibn Haritha sarta taga-anak ku yan Usama na kemon kita bitahati tayo yung sina Usama dambua inin ang ban kinalasahan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai si waktu kawapatan Rasul sallallahu alaihi wasallam hininang ne general si sundalune pinabuo si Bono o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyan painte ini anak si Ummu Ayman. So tamani ene tambahante si next video yan niyan programatin insyaallah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala.